Saligaka mapulong pingan anini tataya o katere hai numita malatsay kita iluma no paitemek ami patsakat to taong. Sadapang kole hai numita sinanutan ita kufalutsue mi mokto kita omen itong lai mo tao. Malatsay kita mi pahamak lumaleo kita tini i tusa suot pitu puluh iraku tusa 我们一同来赞美我们唱诗272首。Mi fiyo ko fang si sai fa li patala hekato icer maaraw ibising no wawano kawas amamin konika tomas no rihalay matia oor konika apuno no orip maan kakesen mansaw ano mapatali no kawas ko orip ciri halay ko falo jo ako kalimela auta ko orip mi patala to falo jo maaraw ibising no wawano kawas amamin konika tomas no rihalay milayap to sa palamat niyas to sa kaorip maan kakesen mansaw ano mapatali niyas ko orip ciri hatlay ko falo jo ako. มีตลอดkita 我们一同来祷告 Matumasay ko ulah sila itay wama niam i kakarayan talami kansya kami to pikirit numiso utayar o urip nuniam anini rumiat maraw to ko tataya o katere hay no kiukay nuniam anini malatsay kami itini iluma no paitemek ami patsakat to taong omaaw nanay pakani kalatsay nuniam mirehay latsay ko falutso nuniam ami taong nanay matumes ko mikumi sini atlan numiso itini kate nuniam nanay mapalamat numiso ko polong no paro roruma nuniam mamilayap sa kami to swan numiso tini fang chay sulan nanay pakani tini limuot numiso usakatanagtag sakatsi no PTR nuniam wama mikansya kami pakani talam anay ang nganutapang ci Yes Kristo mitolon amen. Malatsay kita mi saosi to suanu kawas itini fang chay sulan o sa saosian numita itini Yeremia sebab tu saat sefang 5 tanggal sa 6 atusir sebab tu saat sefang saka 5 tanggal sa saka 6 atusir ufren fang carai asulan itini katerangai kata terdekan cecai patek tu sa suot 20 iraku sepat cecai patek tu sa suot 20 iraku sepat no katerangai kata terdekan 我们一起来读一段圣经的话今天的经文在耶利米书第42章第5节到第6节 Anu mafri'ih to numita pamata handa minengneng asipen numako suasa itini fang carai culal Itiyai miriaw hatsa paswar sangra takwanan. Anu caay ka tutlu niam ko niswalan no tapang kawas ita tiswanan palimoot tamyanan
nanay jingda ko soalin nay pawazayay pakut-kut tamianan. Ano nga ayay to? Ano tatiihay to tamianan suara nukawas o hahakalungan niyam. Unini ko nilungutsan niyam tiswanan papitolon to tapang. Ano mi hakalong kami jingraan o mamangaay ko lemak niyam amin saan. Liawan nako sa nukaping. 耶利米书第42章第5节到第6节这样说。于是他们又说：倘若我们不遵守上主我们的上帝吩咐你给我们的命令，愿他做诚信可靠的证人，指控我们。无论上主我们的上帝的话是好是坏，我们一定听从。这是我们求你向他祈求的。我们若听从他，一切都会顺利。以上。O tatapangan o patusukan no raya penumita anini lasaya paturutan itapang ko urip no mita paturutan itapang ko urip no mita 把生命交托给主，将生命交托给主，是我们今天要一起领受的主题。Una ni saosian no mita aswan fang在主拉anini upi ketun no suar no milaliwai ayuta atamsau 我们hakalong zangra do nafalo zu an no kawas。今天所读的经文是逃亡的犹大的人民，他们决志要顺服上帝的心意的一段记载。Itiai o milimakai zangra do bilebet no sofitai no Babylon， saka daira zangra Egypt milalio。圣经记载，当时这一群人在躲避巴比伦军队的追捕。他们就逃往埃及。又米扎弗长了以比兹利黑米，梅隆沃及耶利米亚案。那来巴达鲁恩尼耶利米亚长了阿米多伦都大邦，梅隆沃都比巴欧利努卡瓦斯以长了案。当他们在伯利恒过夜的时候，他们就请求先知耶利米，希望耶利米可以替他们向上帝来祈祷，求上帝能够拯救他们。Tak suasa jangla sari kakak. Anu ungayay to, anu tati ihay to kuswa no kawas i tamianan i hahakalungan niam saan kuswa nangla。当时他们说，无论上帝的话是好是坏，我们都愿意顺服遵从上帝的旨意。Sari kakak mapulong pakai ni tunani saosian no minta aswa no fang在主拉anini atataya misa falu jua kita。Umaan ko patusukan no bitolon ita tu kawas， miharatan kita umaan ko tatolong no tolon。从这段经文里面，我们要一起思考祈祷、祷告的目的和它的意义。那sakat在我haratan no mita sari kakak， itin tirit no fang在主拉o aza no tolon。首先，我们一起来思考一个主题，就是祈祷的代价是什么？Umaan ko aza no tolon tamtao。大家做。Paka pahapinang ko to yuta tamlaw ji Yeremiaan. Ano umaan to ko bibaca of no kawas masarujut ko falujo nang ra ami hakalong mihai zang ra ami hakalong saan ko tirit itini fang在主来。虽然当时的犹大人对先知耶利米说，无论上帝的回答是什么，他们都愿意顺服遵从。你告你啦，把刷ji Yeremia i zang ra an uswa no kawas Anu taira kamu Egypt o mamapatay kamu itira. Kapatikur kamu taira Babylon. Taparihalayan no kawas kamu itira atau panukayan no tabang kamu itini ipala namu iikor han ni Yeremia paswar janglanan。耶利米就对他们说，上帝的回答是，如果他们要逃往埃及，就会死在那个地方，所以他们要回到巴比伦。上帝要看顾他们，使他们在那里的生活平安，并且在未来的日子里，上帝要领他们回去自己的家乡。Sari kakak mapulong itiyai umiraliwai zangra to bilebet no sofitai no Babylon。Ika pakani suan Yeremia mahapinang no mita unafalucu anu kawas umamelipo jingda zangranan itini Babylon apala。他们那个时候正在躲避巴比伦军队的追捕，
但上帝的心意却是要看顾他们在巴比伦土地上面的生活。Unini ku aza no pitulon nang la tu kawas sa likaka. Tazwa pakani ipitulon mafana tu changra o zaof ni no kawas. Nika在pitulu tu harateng nang la ku nafalu zuan no kawas. 这是他们向上帝祈祷代价。虽然他们借着祷告明白了上帝的心意是什么，但上帝的心意并没有按照他们的想法去做。Taswasa itini sepat bulot ilaku turu atsefang. Yo mafana to ko yuta atam lao tunika masa siruma ai ko harateng nangra atu nafalu cuan no kawas i miriang tu changra to ya niketunan nangra aswar miriang tu changra atu nafalu cuan no kawas pacici tu ataira i Egypt apala. Taswasa 放在主上，matekup changra mapatai i tirasaan。在43节这样说。当这些犹大人知道了上帝的心意和他们的想法是相反的时候，他们违背了自己的誓言，他们违背了上帝的心意，他们坚持逃往埃及，最后在那里灭亡。Urasaga unini aswanu放在主上，umi palalai tanan umi tuorai tu kawas atam lausa di kaka, kapi hakelong kita tu nafalo cuanu kawas, kapi hakelong kita tu nafalo cuanu kawas。unini i usakatusa o haratengen no mita。所以这一段经文其实再一次提醒我们基督徒，当要顺服上帝的心意，而这也是我们第二点要思考的主题。Kapi hakelong kita tu nafalu cuan no kawas. Upinangan no mita omisa Kristo ai. Nanai marari milipot ku kawas itamyanan saan kurungos itatu tapang。对我们来说，对于基督徒而言，我们常常会希望上帝无时无刻在看顾保守我们。你告你啦，anu caai ka paturut ita itabang ku urip numita anu mana ai kita ami hakelong to nafalu cuanu kawas i ucaai pakatinaku kita to bi kaput no tabang akawas。虽然我们常常希望上帝能够时时看顾我们，但如果我们不愿意把我们的生命交给上帝，不愿意顺服上帝的心意，事实上我们就没有办法经历主与我们同在。Urasaga yo sabi patirengau kita to tanutekai piti eri zai kaca kapidifet kita to farucu no tireng. Usaka sarucu rau no farucu ita ami hakelong to na farucu an no kawas。所以当我们想要建立一种坚固坚定的信仰的时候，其实要常常锻炼自己的心智，让我们能够全心顺服上帝的心意。Anu unga ayai to, anu tati ihai to itanan kusuanu kawas i hakelongen no mita. Ta sorin pakaaraw kita to pi kaput no kawas to saliput no tabang ami parihatai to urip no mita。所以无论在上帝对我们的话，对我们而言，他的话是好是坏，其实忠心的顺服，我们才能够经历到上帝时时在看顾我们，让我们的生命得着平安。Madu uswar idini urit turu puro pitu atusir sakalima turu puro pitu atsfang sakalima atusir，就如同诗篇37篇第5节这样说。Swar sa idini urit paturutan itabang ku tireng iso tieren cingra tak pasamaan ning dak iso saan。诗篇37篇第5节说，要把你自己交托给上主，信靠他，他会帮助你。Sarikaka mapurong upitolon hananai i zai kadeng umi lungos aza kita tu tapang ami pariharai tu urip nomita。Upakai ni ai kita ipitolon ami hapinang to nafalu cuan no kawas atau misaicer mi hakelong。所谓的祈祷，所谓的祷告，不只是祈求上帝让我们有平安的生活，而是借着祈祷去明白上帝的心意是什么，来全心的顺服。Yumi hai kita ami sapuner tu falucu ami hakelong to na falucu anu kawas i zai kaca hanening da ami geril to rakat no orip no mita。
Anu mangarai kita paturut ijiwamaan ku urip numita papikeritan tu urip numita hi cai kaca marari cinda amit liput tu urip numita sarikaka. 当我们谦卑顺服上帝的心意，当我们愿意把生命交托给主的时候，主就会带领我们的生活，主时时就会与我们同在，保守看顾我们。Upitolon hananay sarikaka mapulong liawan na kwa paswal. Zai katleng upilungos aza to pi parihatlay no kawas. Zai katleng upilungos aza to pi pasama to pi pasathof aza no kawas. Umihapi na ngay kita to nafalutuan no kawas at umisaicher ami hakalong ami tier. Ta hanan no kawas ami mararil ami lipot to orip no mita. Nanay mapalamat no kawas ko mitengiray to suan ningda. 我们一起来祷告，米多伦kita. Sila itay wamaniam I kakarayan midiaw kami ami sapuner kufalujo I kaayaw no miso. Misi ayaw kami to masamanay at lemak no hakar I leng una falujoan no miso ko sasaitseran no niam ami hakalong ta mutser ko rakat no urip no niam itini hakar. Ta itini ilalan no miso ko rakat no niam wama. Nanay pakani itini sua ni Yeremia at sutal. Liawan no miso ami palal ufalujo no niam. To saka salujo tao no niam ami hakalong to na falujoan no niam. Tahanan no miso amararil ami lipot I tamyanan. Mikansya kami wama pakaningangan no tapang si Yes Kristo mitolon. Amen. Lulu o sasitolon sasilama tuki kunini. Sakat sa utatolonan no mita sarikaka. Turunan numita ko urip no tiren. Nanay matu uswa no fang zai zulal. Umi hayai kita ami paturot ijiwamaan. Ko porong no urip numita. Umi hakalungay kita tu nafalutsuan no kawas. O pikeril ningda. Ta umi tiaray kita ijingdanan I masama manay lemak. Mapalihatlay ningda ko urip numita. 首先我们要带导的是从今天的经文里面盼望主帮助我们愿意把我们自己的生命仰望在主的手中，顺服上帝的带领，在凡事上因着依靠主，使我们的生命得平安。Sakatusa utaturunan na mita sarikaka. O kateri hai no kyukai ita anini asasaya. Saka turunan no mita ko kate. Paturunan no mita ichiwamaan ko purong no paro ruruma no mita. Ano ito ato ko urip nang ra umisyagaya asarikaka. Nanay parihatayan no kawas ko urip nang ra. Ato nanay paruatlan no kawas ku falucho no paro ruruma no mita. To sa kafanaaw ng ra amiti to kawas. To sa kafanaaw ng ra pakani swa no fangzai tutlal o sa kachita ng no orit. Ta matuswa dini fangzai tutlal parihatlayan no kawas zangda. 第二个是今天是家庭礼拜，我们要继续为着自己的家人、自己的家庭来代祷。愿上帝保守我们的家人都生活平安。求神祝福我们旅外的家人他们的生活，更求主帮助我们家庭的成员，让他们有一颗爱主的心，时时在主的话语能够兼顾他们的生命。Malah saya kita sakapulong kita mitolon kita. Omaniam I kakarayan dalam ikan siya kami anini lalaya o katere hai no niam. Malah saya ko kate o paruruma no niam ikayaw no miso ami patsakat to tao. Atau pagani suanu fang catulat miriaw kami ami harateng to nika dalamaan no limuot no miso. Nanay wa maaw o mihayay kami mi patsakat ami paturot iti suanan urong no urip niya. Ano umaan ko na falutsuan no misui nanay masarutsut ko falutsuan no niya ami hakarong ta solin matusway dini ifang catulat. Adiputan no miso, alamatlan no miso, lamaan no miso kami oma. Yomi si ayaw kami ito masama manay at lemak no lahakari maraw-raw ko farutsuan no niya. Atakak farutsuan no niya amirias to lalan no miso. Maaw na na yung utsuran no miso ko fangzay at lingo. Pagkanito na suan fangzay tsulal, miriaw mi palal to farutsuan no niya. To saka fanaaw no niya misapunar to farutsuan mitiar itisuanan. Misapunar to farutsuan mihakalong to farutsuan no miso. Tadi ni lalan no miso ko orip no niya. Makarit no miso ko rakat no niya tiniukan. Matumas ko dihahay no miso awas no niya mama.
mikansya kami. Rumah satu mitolon hitsa kami paru rumah nonya. Paturutan yang itisonan bisa kaya asari kakak mitiritai awawa nonya. Pamao anu suatu urip nang rai nanai kiso ko mitiputai sakra itira kiso ami kapot sangranan nanai liputan numiso paru rumah nonya. Paturutan yang itisonan da cuat sai kalak sai ku aron nonya porong no paru rumah ikarira yo malat saya ku faru cuat nonya itu kaya nun suami pacakat tu taong yo masa sitolon kami sai katsa palamer miso ku paru rumah nonya malat saya numiso ku porong no paru rumah nonya mama bikan sya kami to sini atap numiso turunan nonya misya kaya asari kakak omitirirai akan mangai awawa anu itu atu urip nang rai mama au nanai itiraki so amin pacafai sangranan latak misya wai sangratu maan karurayan atmak latak irako kararawan atmak itini farujo nanda mama au nanai ubi kaput numiso sangranan teraran numiso kumamaan atmak farujo nanda amatu meskuri hatai numiso mitirirai akan mangai awawai patururan yang itisonan nanai irako itisonan ataneng itini alumak nanda miti itisonan usaka fanaaw nang minanam to masamanay patururan niyam ikapan miso ikan sakit wama niyam kakarayan patururan niyam ikapan miso ko longos niyam anini alalaya nanay o sinanutay ko falot sa niyam nanay o masaruturay ko falot sa niyam miti itisonan baka ni piti itisonan o sa kasapun raw falot sa niya ami hapinang to na falot sa niya numiso ta masarutso kami ami hakalong ami lutlo ta sa ita pirias kami to lalan numiso ama nanadibutan numiso tamaan numiso kami lumasa to mitolon kami to kate nunyam o paru no ruma nunyam omao alumanay asari kaka nunyam umisya kayay sanda ato umitiritai paputara amitirit ko wawa nunyam paturutan yang itisonan oma anu itu atu aro nang rai itiraki so ameklipo zalanan mirungos haja kami oma nanai palu alden numiso ko farutso no wawa suna nunya musakafana au nang rami tir itisonan tak matumas ko di hatain numiso paturutan yang itisonan ko kate nunya Tazwa sai kalat sai ku aro no paru rumah nunya iga yo mitolon kami yo mitiar kami tisonan parat saya numiso ko faluso no porong no paru rumah nunya asa kafana au nunya amasa sitolon masa silama mikansya kami to sini ata numiso mama pakaningangan utabang ci Yesus Kristo mitolon amen Lulu mi pacakat kita to king lumadio kita tini 70ira ku在我们一起来奉献我们唱诗91首感谢恩基耶稣欧玛欧拉开感谢恩基耶稣我是那一代马路上kita kuwanan kono kawas atafong amakanumako tapang ciye sakapurung kita mitolon to tolon no tapang wama niam kakarayan nanay mapahmek ko nika fangcan no ngangan iso patay niyan ko nikwanan iso kitakit palahcien ko nafalotsoan iso itini kalanno matia ono kakarayan nanay pafrian kami tono anini ay saka orip niam hapulan ko raraw niam matia unipihpur niam to pararawai tamianan keritlan kami to sakat sao ka sawi niam pauripen kami palias nai tati ihai naukhani umikwanai uci itzelai uci adilai kiso mitlaot amen tahini ko lehai numita nanai mapalamat no kawas ko porong no paru ruluma numita 我们的礼拜到这边结束，愿上帝祝福我们的家庭平安。
I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee every hour, stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior.